U ovom videu bavit ćemo se negacijom. O čemu se ovde zapravo radi? Hajde da vidimo sledeći slučaj. Mečovat ćemo sve što sadrži ULLA. I to rešavamo literalima. I to nije nikakav problem. E sad, ako želimo recimo da mečujemo sve što počinje sa, ne znam, N, B, G i tako dalje, kao što imamo ovde, mi to možemo da rešimo putem range-ova i to smo obradili u prethodnom tutorialu. Tako da recimo ako hoćemo da počinjemo sa malim slovom, bilo kojim, mi bismo išli sa A do Z. I evo, kao što vidite, to je to. Ako želimo recimo da mečujemo, u ovom slučaju recimo nula i bula, ali gula nećemo, mi bismo, na primjer, uz pomoć ovih range-ova mogli to da rešimo ovako. Sa B i sa N, a G smo izostavili, tako da ili je B ili je N. E sad, to nije nikakav problem. Šta ako mi imamo više takvih nekih? Znači, recimo imamo i oula, i pula i tako dalje. Znači, šta sa tim? Mi bi praktično morali sve to da navodimo. Znači, svaki praktično slučaj koji želimo bi trebali da navodimo i to bi ispalo poprilično veliki, da kažemo, izraz. E sad, mi možemo to da rešimo i uz pomoć negacije. Tipa da mi hoćemo bilo koji karakter, ali nećemo karaktere koji se sad nalaze u ovom našem range-u. Kako ćemo to da izvedemo? Stavit ćemo da G, pošto je to ono što mi nećemo, evo ga, i onda ćemo da dodamo kapicu ispred. I onda dobijamo sve ispred, znači bilo koji karakter ispred, to uključuje i space-ove, i brojeve, i sve ostalo. Znači, bukvalno bilo koji drugi karakter, samo ne ono što je u range-u navedeno. Tako da mi ovde imamo sada G navedeno, što znači šta? Nećemo da počne sa slovom G, odnosno nećemo na toj početnoj poziciji da imamo slovo G. Sve ostale karaktere, znači uključujući, evo kao što vidimo ovde prvi meč, evo ga ovde, tu je space pa ULA, ovde N prvi, ovde B prvi i tako dalje, možemo da imamo, evo stavit ćemo neki broj, na primer, evo stavit ćemo 5 pa evo i to će da mečuje i tako. Tako da znači mečovat će bukvalno bilo koji karakter, apsolutno bilo koji karakter, sem onog što je navedeno u range-u. Ako bismo recimo uradili nešto ovako, mi smo onda rekli mečuj bilo koji karakter, samo nemoj da je u range-u, konkretno ovde, od malog A do malog Z. Tako da ovde se onda mečuje petica i mečuje se space gore, tako da znači svi ove ostali bula, nula i tako dalje, znači bilo koje slovo da je na početku se ne mečuje. Tako da mi ovim praktično rešavamo to. Ako bismo na primjer dodali još na primjer range brojeva, onda ostaju samo karakteri koji nisu mala slova i nisu brojevi, što znači da bilo koji drugi karakter, tipa veliko N, će da se mečuje. Zato što nije navedeno u range-u. Samo mala slova su navedena sad trenutno u ovom primjeru. Tako da znači ovim mi definišemo negaciju, odnosno može bilo koji drugi karakter, samo ne taj koji je naveden ili ti koji su navedeni, zavisno od toga da li imamo jedan karakter, set karaktera ili range karaktera. I to bi bilo to što se tiče negacije.